Uyintokozo ukukhuluma nawe ku-channel. Nkulunkulu kulonda kubusise la ukhona khona njengamanje. Bheka lo mfanekiso bese uyawulike bese uyasubscribe ku-channel. Become a member kule channel. Ikhona ilink ongayisebenzisa lokho kuzonza ukuthi ukwazi ukunikela ngemali engako-R9 njalo ngenyanga uma uyimember le channel. Bahlanu kuphela abantu abangamalunga le channel okwamanje. Ikhona account number ongayisebenzisa futhi ukunikela kuyona i-channel. Bakhona futhi ababili abathathu abanikelayo kuyona i-channel. Now you can also add on them ukwazi ukuthi nawe ubeke mhlobo wesine unikele. Labo nikelayo ku-channel. Mina igama ngupastor Ningi sibheka la udaba olukashoniphani Mtolo licela ukubuza lophupha ke ubhuti wakho ekufakela kumuthi endlini yakho kusho ukuthini ukuthi uyamloya. So senzeka nje ukuthi uphupha umuntu ekuloya uphupha umthakathi le muntu ekuloya nako kungenzeka. First instance ile esingayibalula. Number 1, uma kwenzeka uphupha uloywa sifike nje ngoPaul ngeluhlu uma ukuthi umuntu omaziyo uyakuthakatha. Lokhu ngasho ukuthi kungenzeka kunokungezwani vele phakathi kwenu nalo muntu noma futhi awumethembi wena. Lokhu kungenza ukuthi ugcine usompuphe ngathi uyakuloya ngenqodanizwani futhi vele awumethembi. Yabo uyamsola. 2, uma uphupha futhi uloya kuPaul uma umuntu omaziyo ekuthakatha kungasho ukuthi lo muntu noma komunye umuntu kumele umqaphele okusho ukuthi ukufisela kubi noma ke angahlakubeka engozini noma ecupheni. Number 3, uma uphupha futhi uloya singathatha njengophawu olubi uma ubona umthakathi. Lungasho ukuthi kukhona umuntu ocashile kodwa oseduze okugadlayo ongaba ke uye lo noma ngomunye umuntu kodwa oseduze kakhulu wakho ongenzeka yagadla. Number 4, futhi uphupha la uloywa sithatha ngophawu olubi futhi mawubona umthakathi noma ke kuPaul uhle futhi uma ubona umthakathi ngoba lingasho ukuthi uNkulunkulu noma umuntu uzothi ke hayi ithongo omunye athi hayi idlozi kusho ukuthi selini liyenzeni likuvezela ke isitha okumele wenze njani usibheke uphinde wenze njani usiqaphele. Ngiyaphinda singathatha nje ngoPaul uhloko number 4 singathatha nje ngoPaul uma ubona umthakathi noma umbona umuntu omthakathi noma umuntu okusuke egadla olingasho ukuthi kungaba uNkulunkulu bese kuye omunye athi hayi ngaba idlozi omunye athi hayi ngaba ithongo noma ngaba idalwa esuke zikuvezela noma zikukhomba isitha sakho okumele wenze njani usibheke uphinde usiqaphele noma uqhele kusona. Number 5, asesithi thina kodwa uma uphupha futhi uloyo kuPaul uma uphupha umuntu omaziyo nje kuthakatha lungasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele kunomuntu okungenzeka uqhuba ubuthakathi obumelene nawe esebenzisa isithunzi noma igama lalowa muntu ukuze enzoqinisa emqabeni noma ke ezama ukudunga ubudlelwane benu esebenzisa isithunzi noma igama eloye wena bese wena uma uyohlola ngenze ukuthi uyohlola noma ngenze ukuthi uyaphuphe ubona lo muntu kanti cha kunomunye umuntu oseceleni kodwa obese sebenzisa isimo sesithunzi noma isimo segama isalo muntu lo ucasha ethebula isimo salesithunzi noma isimo salegama kube lona elisebenza kakhulu uma kwenziwa ini le technology yokuloya wena bese ubona ukuthi awuxolani ukuloya kanti cha uphilana ukuloya kodwa manje kusethwe igama likabani likaxolani. Kufanele ukuthi ke sikubala ukuthi lo muntu osumphupha kufanele usheshe wenze njani umnuke noma umsole ngoba bathathu bayakwazi wenzeni ukuthakatha kodwa ke becashe ke ngabanye abantu noma ngomunye umuntu ephusheni noma ke umuntu yohlola kodwa kungahamba uthole abantu abakwazi ukuhlola behlolisise futhi ungahloli umuntu oyedwa babe bathathu nakhona ingqwele sabantu abahlola ngempela abazokwazi ukuthi bebone makuthi isimo ukusetshenziswa la isithe elithile negama lomuntu nesithunzi somuntu asivale ngako ukuthi kodwa ke futhi kwesinye isikhathi uma uphupha uloya kuPaul uhle uma umuntu uyabona umuntu owumthakathi ekugadla noma ubona umthakathi ke owethusayo
noma uyagadla noma wenzani kwabanye uma silibheka ine reverse ngoba kunamaphupho a direct kulamaphupho a reverse opposite angisho nje lawa opposite amaphupho wona uma ngeze kubona umthakathi usuke lichaza nje ukuthi usuke uzojabula uphinde wenze njani mhlawumbe ulandele isimo senhlanhla esikhathini esizayo sibheka leli ngale ngokuthi masiliphetha ngokuthi silibheka in a reverse way ukuthi the reverse way noma the opposite way umuphupho umuntu ekwenza nje kungenzeka ubone lo muntu lo ngomthakathi kusho ukuthi indlela ukuthi inesimo uzothola injabulo uzobona ukuthula empilweni ulandele isimo senhlanhla esikhathini esizayo siyabonga akhohle ukwenza ufanele subscribe kule channel like the video become a member contribute to the channel sibese inamba yami only if and when you are a member of the channel siyabonga Siweni phansi namatulu